Ngano naghilakman ka? Nakapasar man ko sa pestay. Unya, muhilak di ay. Di lang na ako kapugan, tay. Angay ka malipay, kay nakapasar ka. Tuod, unsa ba din tisangin mo napasran? Pregnancy test, tay. Ay, Three drinks in the house. Ga, makapasaylo ka na ako. Nganong nangayo gud kag pasaylo? Kuan man gud ga, kanang nabuntis sa man gud ko. Ngano nabuntis man ka nga, nagmedyas mo ko atong tungura. Nagmedyas lagi ka. Pero si kumpare ni mo wa man. Ay, Three drinks in the house. Pre! Tinuod ba tong giingon ni Pastor nga angay antang maghigugmaay? Aw, ogod pre. Angay lang jod nga maghigugma ay ta. Aron do na tay kalinaw ning kalibutada. Aron pod ba, dili maghari ang kagubot. Tinuod ka, pre? Nga dili makahatag og kagubot ang paghigugmaay? Ay, tinuod na pre, oy. Kung mao na, pre, adto na lang kumupuyo sa inyo, be. Kay nakasiguro man jud kung walay kagubot nga mahitabo. Kay ngano man eh pre. Nahigugma man ko si mong asawa. Ay, Three drinks in the house.